Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu, tosana salamu juyahanu uskole winu tijar hadisi mbabi rongoze mbabi nusu ananya sika ungwa juhunda ulaya juma uto dharau si wananya uruhun maswani na uoni sama bale dunia yuya hao bahari ngomanga. Watukufu, mute halisi katishia wandoa himi arme mabangwe wananyasir shinda nao leo wambahari ngoma opoza wamwe kumondike tuana kena handa wetsi nao wondo ende sayo kumori wajau henye leo inu ikawa mndu handuza mndu wahuzize manyahuli wabahiza mndu henenge ulaya hata pala hata Mwenyezi Mungu amjalia hajawa hamba nyumbo hao hawa shinda hulumba mnari alabisha mdadahi haja hulumba ilu hali itukawe duna hisa kweli kumoringe undu hao hizo narelewa nendo bawa zuna bwana mdaitsi ndo dharau banu kabati mji utona manga mutujubana ni wamanga wao ngarjuwawe namna hao na miji hao ike ona nyasi watsanga mapesa bonze mwanzo jarumi harimo miji hao hun maswani walo hun woto tsanga urogo ngwatangao hadi warize mvuu yabo warumishao haku emijihatu dasirlo hunu jojo faize sware za hanyu mtaimba hindu mbeho mijini walo mijini ba ngwatangao warumia mvuu shizuka leo haina mrujonda bahati hanjamanga wala bahi asangina ankili ye dunia yahe mtukati mtorpuata limanzao kamnati kwesi kamnati bemba hindu abamdazaho ya hala yuafiraho emba hindu eramdazaho ya hala yuafiraho yo dro yaho sidarinde sayo komori ekasinda sijo oto ufa ekaja na bonga tukaya nusia hanyungu ajao maswani wajawarudi ya sorimwana wala hun maswani wawasaidi hatajuka ureje watapale wawarejeze na mnaweza kweli wale wenu kaze famizi huzu zemanya hula taziribia Faransa yabunga wajibu zilibe ze manyahuli hizo ndio wajibu libe ze manyahuli hizo abakamno hali haja kazamba briko hao ndio haba bale baheduna hisa wala ile tajiri mjini ile mfalme mjini ile ndo haina mnulohun maswani mjinga idaba narbadili kuexistilani ngortonga sina humijini hatu kwa jahana tamba namba kalima wetwa lukata wajisubutara ngo mijini wazaliwa wahune bahato ndia Faransa hatajo ndia Faransa wahandisori nikaza leso no tuwe minyanya bamru habe chamda zahe mnara ral majana mararu ya jahule mahindu yale henda tahu fikiri tuko mangaliando ikawashe mwanamswa ho faida yando ekaona ujua shema nyumba yaho yabongo fanyi yondo hakemitsa komfanyao mbeharbe miji ijeite pare ijefanja ngartongo tanga sinani ngaritanga uda sinani urowo hata singa rauze mvu Pausheda basiru tola mda hobi ya heyamba kaya ritibe hoja zatu heji Eka ubiyam kakutiabi hamda zao heji ya sarando
kwa kujali ndo mvumbeji sibe hemba hindu komori kujali sendu zaho etabuyando amonzorele wane banu kwezi na mrenti eminyanya hasoda ni wanrohe ize daula za mabajani mlo Faransa mlo juo umenya zendola na mrenti eminyanya nezendabo kari ni mahimise komori harma hindi bamono mrivi sarma hindi na mdambie mimi sifina nduko kuelewa eminyanya hiyo yabo wa umwa ndokobe sewa mleweni mimi ngamina zangu wengi Ulaya njaparo lewa mzima hapo njaparo wala njaparo nga telefoni ranguna mimoto na mabumjo hauna para mwanamsho hangu hauna para mwangu njaparo shekale woinu wa rende yani waonuka wanibomba hindu ya kwemba hindu etikajari mu mji na zaleo na maka sidarle lao mji bamda za hindu ngoja ni abasa mitsango ya hemiji wabonze kwa songo tanga wandra mji wa tanga maendeleo ni namna hiyo abange tikajabanu Amerika na mrezi yeminyanya saidi alama ya mda sporo hamba hindu mahala usiku handania saidi ya mdu yachora wahada yachora uwa usiku mwado ya shinafa ya manongo yatoka etwandisa ganyiho kamtana mfanyao ngarimdi saoni ngarimva zaoni ewe kamrati rasta hilana bansoni zenu ngomfanyao nyimlei humfanyao hunu maswani sirlo hunu sozifanya karatawe pare chekomesha mdaya ngarsanga usonzi ikawa fanya majilisi ya mji ngarsanga msongo tanga hivo retanga hunu hide hele emijipya iliyo hanuhane nula mwemanga wajangu wafanyao shaba sa wasumba lemba bia hao waondoa kaza lemba bilo ho mjini waondoa fanya lebundo urowo tizamba walohunma siwani ngwarumishi hao zaidi yakaya ngwatoze maji nezemvu shahari mdunge Faransa yabba hatange esper zerongo pya nguzi juu yabasanga mustara yabo akamrati kwezi narelewane anafumzie makalima kidharau yao urongo mdharau au mwabeshi yao nina bado mbahizani wanu bongo shetani majana wale Ulaya wao waende hasabu de zemanya hulisa za hemala hoya hao bangamizo fedha hata ojoka unjia hiyo ekamna chinde hata hajali bimba bizemvu hizo ngejuka njala hatu mtola pizza hata ejira hize ninde mnelawe komori emane komori ndaundani ninde mndele sao ninde mndeju sao ninde mndela zao bahindi wanongosha zomba kumanga sun maswani ngono mrangu hamangaja mugujwa loze hajuha bala hanja ngutonja mijini komorata mrulo maswani yampate mapesa fanya shughuli hata jenda rejei na watu nzibia hajafanya mashughuli ngarabula nao tujua kwa magado akale chanyono yasi mlo Faransa basainu kamsauri changaza bahari ngani Ulaya na bozo fanya mijini hatu ngarfanyao sawa au de kinyume ngarfanyao zinja nani ya bunyi wangu mlaru maani emandamano ya ususu mnafanya Ulaya kima kana mayonga mnyamba unadi mtibemba nduko mori mtiwabe mtiwalise mtiwalaze mratile mnata hemba hindu mtimbe yatibe mabahe yatibe mana mshwahe yatifanya manongo hao
abo nsikira hoenda bari kamjazifanya nsikira hoenda la furishe mnabwa mwikoni fahari hedibre haminya ayana utadhibi fanya majilisi fanya ibofa konye fanya zinga wati nawe kwezi konye fanya zinga wati nawe chokari bana kamnende manga usikwa shina unumayunda becha mnazahe ya babahi ngiradumwe homjina he wakotona wahe bage manga na ngartu na ngaramla nao ngartu na ngaramla nao na mrense minyanya ngon na mrense minyanya kamwende no manda mana ususu ya hanyu mfanyemba ususu ya mbehani mrense dojo bila mwekabala kama domdi chafue ngamrire ndao kamturilisa kamturilosa kamturivaza ni mdabisha wanyamba hindu sompara mbemdejeze chikuja mkansi projenda hivi non amuzo akatan nanyasi mnu Ulaya ya proje mwefanya harmensi inu ilo picha ka ainde diaspora dwafanya proje inu dai ye proje mwefanya ni diaspora batimane daula abo sidaba hazala lo president rangu wali swali hijua tabasai na mjemronise ye projet mwebe harmensi inu ya leo ni ngamjo kati mtu la pizza suluhunu mabakar tarfanya ni ngamfanya huko ni la pizza daula yemba nongo moraliensi daula jamba karfita indi kana jova umbani nafasi mtufumbua basara azala lo president na rabera nguhale aliswali jauhari takia tabasainu baba hazunda baba lo ndongo symboli ya daula ya mayu ya diaspora do ifanya komjini hapo ngo topare mndu hatsanga yabo dinanga juga bisabo kamnungu jo vakansi haba hiza bahindo ali bila duani yabo yeduna hisa banu baka corona banu yakabanu kawaja kaunjia umeli wala duani nwentiende abo tsina la duani etafsira abo tamjele zonruba ngabo magujulungu jo fasiro nza likana mahamila rubanu kawaja kaunjia meli biashara zifungia zimeleta katika huja sababu na uwade ya corona etifu kejenda kwezi halafu namkera dhimrete minyanya bomloiho amreje nzambe tizaba na katamto zamba kaya haina mrulo Ulaya ulona hazi yafanyao kajajo huna wakati mfumbili ya konziani izo ndabo hakabu ngena ulezi ngena zindwa jizofanya shawandu mwaonao zemfumbili zila wala ila mibure ilo Faransa owenji wa hao na wandu wanataka seti shakabati mnulo Ulaya namna rahisi raona etabu ya hema esha ya Faransa ngoko hazini hata mnumsha hongo esa uroha esa wewe ndo dahonye esa mnumsha roha ndo hazini usiku mauvumzi mdaure ngaula tarma mandamano ya ususu na utondo malahoni habana wana ondor nikeleso haino wakati muzamba ko wandu wala mema bango yala zemfumbili wala wandu atona zorenda wala wandu bahi awagina mkera dhimnete minyanya bekobra wecha mnata 50 euro enda hulumbanto ole hali yabuka jaunansi
kamra mabahemba hindo numbayindo ali yabkaja undansi ngaro nao za ngo diaspora zifanyao harimo za tizahao izo ce sont des projets kwezi University de Sciences ka usive harimo tele ya France 24 ngabo maani wamanga wale Ufaransa zibana dimna tu Afrika bahemna tuo ebajevya wahentiyo wakautamia jumba la culture haina nao ya zikabo loli wa hane majevya wahentiyo kamjamrambia namjamrambie hakamtongole hena katemo de serikali inde mrilisao ne mrivazao ekesina nirjo hufa ye timu ifanya ni majevia komodo hasani mtomi nyanya kwamba hadi karnawe hajao wafanyi hatu tuambiani kama wafanyi mahamira rwanu kwa kaunta meli harumtsa tusikejenda yensikejenda le nuba ida zindu magari na zindu mbole bela twan haboba harabo moyo lwensi yabo tama nongo ba diaspora ngo yabo kamnambia kwezi urowo msomisa ubure aramatiatu nide maadhi wa hetinu amjelezo hakesa wewe ulaya usimu hao hakaidi na bidia utausimu wani utaulala ili utahema shaho shago jazikabala kweli wa uhetin emona ni ho pareni ya kensado nda haina mwezi mbesa ero yabo kweli huyo kaina mwezi ngomgosa ero wa helewa kanti be mwana mshwa henge manga be mwa henge manga ngujo morea no bala halo lange na ulezi imada hiyo kanarele wanendo ubure ulokomori nyanyase mlo ulaya mutsangia kakati mnodhami moyambe wanyaka renge mnaraluo utahema yeshaho shamnungu subutaka manga habe milioni ya jayo wajebani kwa mdubanu ya betuwa bahari ni haliata aje ulaya wakatika tuwa suidi sheka hunu mwananyu hao parama ganga mina sinilio tazinu renga ufanyamba biashara nisema yeshaho ya abu fanyibazi Yamunge de kinyume ubure no ulemevu ule arumenti hatu nyanyasi mlogo nze mutsangia zaidi hore mwana nyuho na zimo ngomitana wametana mari ni wale sana mari ndi wale bango nore jabu ngartambi hao aramezi minga bado kwa je karna hula rovi ya boila mali moja hule ndo kujifanya zona jina sha zaidi ya 6 milioni Brazil ngabesha hapa besha mdu afadhali matao hizi hende keja kiri mali jaba donc nyinyi ngamsaidi yao wa ubure ulo harumeti hatu ile fumvule jinji ni mwatonga nungulolo hakana mnumshena wana hakatongo omveri juu ngulindu zahele makemanga ya mwereve ero au 50 ero jado hula hariba la kulia na maisha bahe haya kubalika koli amkosira mwanamsha yangu kaonelea mbaya na walange na ulezi uyo kaa mwambe namna hiyo bomza mbona sa ero tiyo sana mari ndute mna kuraola hultamba muhogo wale ya maulu katoreze ti ero ngojola mbairo bahi mfano ya bonge ya adui wandu wale lao ubure wamenyao shababu hentinu dani wana nyasi mlo ulaya halafu mdo ya maringam harim ni sauni ekasina singa mdo ufa ekasina singa mdo ufa bendi ko armum emijaba sango alhamdulillah emitsango toka sawa
kumsango ujanga mtongoto wa sawa nasuluhu anrizambe urowo surumishi haneze mvu abosika ngartanga menji hanani abakamati kwezo dore hadaya bawe chamnu kilo tsohole yoti hundanti mwacha mwarambie airangu yetini apango hata leo ye projet diaspora ngonda ba ye projet diaspora ngionda zabar nini mwanzo kanye nyankili sasa lo maswali simalaba bahindi yankili hanu ijaje hino jafana tabasange ngenankili e dunia yake ai karanze tsadalane kwezi njakanda nikemle chamwanzo nimwambieni haswa ishando ngamwambia dongoro ngema kalima yao kuno ene sawe komori ingasina we komori kena ukaya komori jo kaitimu bahindi bombe shamdata hukula tole ali bombe shana zuizili bombe shakamranta sadalane hindi kamrande sawa hindi kamna fanya wajibu yahe anaja ya Facebook wala nguna pizza ba habesha mdata hera kume habesha mabahira 20 afa yamla valizo ma filipere hambeha ya bahini skabo sisi rike makorovi wa hanu na mrete minyanya na mjemno nise simukale mfano markanyu mendibanu sidwa zenti yakautamia jumba kuku la husu la husu utamaduni wa hetiyo ngolo hata bisolo kaza parler de je viens et pas moi comme lui et ben shahano yo soba kamri la ngamri ha ngasida ni nti ka jo henda do kamna sina ba mnda zahemba heno hadi kamna jajwa shemna ni bahe wajuka ujaba aki yalale namtizie namzemje mawaha kwa Mungu tu haja ajanjie namtozia mti wake shala kulli hali karna uto kubali ratemi nyanya hiyo karna uto kubali na mratemi nyanya hiyo mratemi mafiti na mratemi mafiti komori kana kamjabe komori ngoto ufa ngondo kamduka ngala mdadzaho na mumda ha na bo ngawe na mu ngojanga mdadza kuja mangala ngundo fabo nadiyo tro ya ngala mdadza ho mbe maindo shebo eti hundu hindi namrambie eze projet mapanga je faye ntindazi eze mwanzi myamfanye ndazi mwazilwa shabo kamnunge manga basanga spell hasangu jwe dunia ya babahi ya wasa harina mustarab ya wodo tu ya deo walo hunu masana tajina hize bange manga kwezi uronga bwana asema doktor bali ma doktor ngamfanya hindi manga kwezi yamonge yode madana kadana unisebanle usonda nyindo jina dohambi wana nyasa lo wonde kana mrenti na mrambi ye projet hanu mwaifanya hafaida heko morinda ina mtanambia ni wandu hemi mabunjili wa ususu wajimba swalihi nani hona mrambi ye beka wesha mnadaho mbahindu hali yo aferaho na mdadaho ikana mimrenti simbe maindu ngabwandu ko ta ko japoro be hambahindu la dwani nge jamoy ide dwanewa shari war lisawar no sawar bazao na bwata ko japoro sabe wa be hambahindu atodza au uko wangalia ranzi ngo bani watu to minyanya kwezi ngo to minyanya kashe mnamba wiko ni ngura ono kwezi kurambia ima projet ifanya faida henti rambie nambie mnamba wiko ni waifahari wa ukaya mnamba wiko ni ukaya bala iko ni
wadovirle mde usiha ya sungalewe ikoni ya huwa azalia paswe pare ya malusi nila renge akaitia renge kajaitia shadi ya sungalewe ikoni ya huwa haipasua haitia mama dhuma ni ya uleo nuandu wa ni ya uleo banda zali hate pare ila ijaipu hawafanya proje lazimwe pare letlan robe wandu warengeze mali waranganya wali ngawe humusa mali wa maero kwezi nuhambie ba homoja komori rangu wala Abdul Wahabi hata vuvuni abo bilimbashile serehini vuvuni serehini mwandazambwani serehini ndruani epara yoitilwa izo kweli lazima zasazi tilwa shekado mji wa ikoni na habari za pare gamuhambio kema na leo ikoni ya huwa dabwazali ya paswe pare ya bonzamila hata ikoni ya itia ipuha imenya hangala kama ifanywa shaiti lo ifanywe nzange vile ngebiro yule maana leo ikoni ya huwa shahale mkobela mde usiha leo inukondo ikoni ngabonzi yandaru mbinje mashanga bonzi yandaru ngabo ya bonzami ngabo ya mde ngabo ya nduani ono haubirle vuvuni hizo azibu sano azadi ya mde ndi aswidi na tswamande ya nduani horongezwa taje ikoni ngeni amaluzi ni mamboka kaiti leo shaye fanyando owandu waniao leo owandu waniao leo bomna fahardini wazali yaiti ya wade wahunda ipuha emana watuifanya hindi baule ngo wihongwa bo ode malidera dukoja obadilia sinoka banjana yabangena mnetse minyanya na mnetse minyanya heni mdalo ngabo hadisi umana mzee Zuodo Kamoroni adofanya hazo aeroport chumale dina alafuna kati ya Moroni ya vivira au tamabo maskini kama vile mimi najukati iranti ai mimi najukati hanti shabahi ngaujo kama mnda jai henzi hata hospitali ndo uzisa wala ya mwanya sola ufanya hazindi ya zahe yambo ai wale sujuri bazi za mbele ndo hanti za mvio ende hele mwanya safari aliyo zengo pengu zijuo nge bagagisti aeroport ya Ruwasi shabu hasomo eu hanti mvio ze problem zeja kutata mvio pia tangu zijuo hasa maîtrise parce que nge bagagisti aeroport yabo ngeno nyasi mno Ulaya ngardom stahini bana mstahini nate minyanya bema andi wa mando hetsinu ngamzambo wa ubure wa lelana matinu madhamana ndani kawasimu tayari amekabomu zibanga rasimu wao na msimbu hebanyo hakasi ndo ndata bomjo neremna telefoni amanzo mna iPhone baheno nizomna na tahawla mna iPhone ila baba hanu min euro fano how 7 euro how ka sana makatsa how 50 euro mfano bale mwana kanzo mna telefoni kutuse mwana bango fano antufanya manongo baka irufanya manongo ranga mnara utufanya manongo fulani jitapilie maisha yao kamstayari mrifunde enamna nyinyi msimu hao msahe maisha shanyu ushinde kamjahunu ngamu hauza nyumba mndu hajabu sahanda manadi namna hiyo si wale mevuazi hanza saa 6 le balandisi sima shaka c'est quoi ça ujazi ni botasi aibo sarano saa 6
hizo na mriso verango jaja hunu mwambia ko muruka bani ninga mrao wenda hazini ka turudi mate mnajoma na honi disetweli hau dizitweli yabo ilimna leze namna utahamaisha shakamna ujourile na marombe kwezi namba retikena henda botsinani ye mtine manangamia kamsurumbisa sima shababirlo hunu mareleze namna utahamaisha namna msimu wao zevuzani mzirao sungu subutimna para manyanya rijwa ka olangondo hazini ka durudumate ata 18 mfano ramba kushani saidia mna 50 euro baho kutama azoka zamba ha humtinia renga mnungulolo hakana mnumshena wana za ardhi za malaho ningizo yabo mnaono nziro tamna tindi shabala mkote hena mwezi mwana mshwahe gutumuri saero ide mana mumukaya ngamlela wensi yoti densi ngamenyao wensi simwambiani kaya ngabo tukwe majevi wa hao wona the same harmensi shekano kufanya mahakume manga 20 ujuashia vila ide yo yako ide nyumba yako sijua zaidi samdo sheria yoga tikafara taska udunga journalio mois de décembre France 24 nafikiri bandeli yakaonesa majevia ya na tu Afrika timdiwazi abo tini hobahi jobe hamda daho heji ufanye mashule hondu zaho yabo hulelenzi abo kolenzi abo ensi sidarunda wensi ensi gani hana botnasi ensi gani fanya botkar kiradira ile wana rakubaliana bema nensi no dashonga dinamna mbali amribali yao kawati mno tayari ni embe moja ka bomze ema pe bayuna horayo wala mno tamba baba hanuli me barudira wala mbahindu kwa alhamdulillah kasarudin jema do tunfumbili atona na sona mfumbili ombisema bahi wala honze sharika atikaya harika mnua para mduzahe hamwera saero yabuze bana tinge mndwao bana wodo wenyensi bamra bamdatahe mbahindu bamra tawe mbahe bamra behagara lidedwana wodo wenyensi na mwangalie namna majevi wa hezensi wafanyao mkopeji ngo hii gemrilapize shekanga so mijini ngarwa hoye nyumbani ngarte pare silom mjini mtsanga nambare epare hanu ngarfanya nongo fulani wo msira tumongo wa wao ritsanga mtsanga abonye nyide mndane sawo nyide mndane sawo tijao yaweti abubaki abo nyide mndela wenti na boto tsanga abunge madainu na ritundendo na nambuendo yule lani yahunda tihindri disaero abashamda zao da wajabe hamda zao heji da wajalo zamdombaho da na realiziwa anembranda Faransa ane mulu pasia ulo Europa ene mulu Europa we mustarabu bali ho ngamjo hadawa ndoaji shasi wasajaruono osimbufu muonao zetabu mzionao shakamsta yarim naambia wala hunuka nafanya hazi bangarsemu wao hizo pia kamsta yari kwezi kamsta yari mnaambie ze kweli mrifunde kuzunga mzeshimu shari kama mwana mshangwana ria saero ngutojero ngomji mfana mbekaya mimi hibiso mji huo baru ulisendu za zingo
fanya hopia mjini hondasi na banga msangao ngamsangao kabati mji wafanu hazi ema ikowa wa mangawa be halal kume wa maswali wa toral kume hauka hindi ezevute na dole za hao wangu hapo delegation wa mjini kanda fanya project fulani sainu ibana manu fulani umjua kaza cha hao walo maswali wa kaza cha hao wardiwa himi hamvu na bidia na haza hata watimiza hazila yabo na mrenti hudor shangaza kan donye miji sidar fan jafu kamnati sidar runda wieti bamra ba ramdata hemna guna tola basmati abo haunduenti na mfikiri jeru wanye dingohi garandoro wanye dingohi ni majefi wa hensinu mbaba hanu wazima wajoba kitarehi rama ili ifanye haya jefi watu shamsiro hale manza wa fewandu mbehema pesa ya hawa semiro mbehema pesa ya ana mtopa ndo huo mbebe alhamdulillah yokiri kemi wese hiya nama arsa behamba hin katamu ni barakati zuon ngas jao fanya katamu ni baraka emergency hawafanya solidarity abahari aliware wajawali wajawali donc jaska na mbuka hindi haum ani habeshele ya namreti madharau betinu hauzero ngorfanya mijini hatu garfanya usinani kampus fana hanyiche ngarfanya uda sinani rahar metenu kabati an image ya hema jevia wa hensi kabati abona mrete madharau mtukamle akaide message kananje nogoto na nyasi walo bonze kamna besha mdada hemba hendu hali yabo kajaundansi ya buya hahe nezula hamiyahe kamnu hajaji wa shema nyumba yolala hafanye wajibu yahe shaenti ngiona hamwandu apange zindwa jina ili wandu waone vision ya diaspora hatu sawa na zindwa jina aboke kairi mkenti mfikiri mloleye ngabo maguru huito jama bani ngarode yao yafera hao ngabo jama ngarode yao yafera hao shopande wa hangu ni wanyanyasi wazee wa hatu baba hatu naso hatu wa diaspora raha kartuona ele budo la hanu hafaida hensi mimi ngamzambo kamnu haja mjanga tauze paromi jini badira sinani yako kamna ka remele yaka ngartao sawada sinani ekeza klabu ngazwa hao badira sinani kamna ka remeya hizo za hatu sharaha image han netinu kitsoniha timkani mfano atisindwa jina bako mduhena inunde haza diaspora fanya ramani hatu hata ngabo ntiboko the diaspora fanya parentage wasino wanati walo wa maswani sheya diaspora hatu sufanya wazima rasira ni hanya zifanya mijini hatu gartangao kawene uja ubehele garla ho dedwane harbala ko mduensi utibehekani ubihamdata ho heji harbala ko mduensi na kradi mabiyo na rejeri kia zifikiri ndo alini msaheni mrambie ze kweli namna mheshimu ili sirlo hunurele wekae maisha iho badi kamsula la mwaliwa shanga msimu hao hamvuna kaidi na bidia patulo walo hunona ba reremna abani mwelele mamwe be hakwanzo mdo tozibi ikawale tikena na batinani shao kweli namkiradhi na mnaneze kweli ni bausane bekane tsinu
etsihinu ngasongo yunda sawa nani mlobonze ikautwara lukume stora nsanu sheze mvuzangu ngazumisha yawo menjana lukume yabukamjari kaza manongo banu harumele bundo la emijatu kamjari kaza hata manongo abonge ijoka njema yange mkati mwangali amfikiri mkope ya ze proje mabani hanyu aizenti sobo nzo zifanya rumene tsao ngemjamdor la pizza shakara uzo wa hasawa nani kono riteze paris nani ritange sawa ruwa hemiji misiri sinani ritange sawa eze kilabu sinani ritange sawa urowo sisi ngazamvu ngazirumishao njimna bakari abo ninde mri lisao mri rosao mri vasao mrabo ngamba wandu za nyumba yenu zifamiza hanyu yole wajibu ya hanyu muifanye duka mtunza zil arhamiza hanyu amjoka zabo adeni basore mwana masedalo sedashim mbeshen tosa na mzee watu alitahiri tusazanyu kwezi renga ya mdadatu janeti unaona alikuwa mdungu banu tosazahanyu yote pia shana kubaliane kaija wakati ramani za kweli relewane sikati bila mnano mtiti hasiba budo mnyanya na wishia wahem emnamba mwikoni wala kaumtoa jana na mekaimana leo yenu mwamwe pare ya bonzami ngona magali dabo ya tengwa ya tilwa na hizo pia yaifanya zali na ngo Abdul Wahhab na mado mitieni Abdul Wahhab bala hata iparo yote hata zokoni hata manzambani vuvuni nduani yabonge mramba amonti ngajo lina mbili elewa mramba amonti ngajo lina mbili yabonge rasemi nyanya samareka sisha mareka do dia wandu abo amrinde jebana nimwambie likatimika tizamba farata mnajebana kahene mwanyanyola tu hamuo mwanyanyi fahari wala hatu hamuo wallahi alazim wana basara mtokati mwishe kangurongo bajana ngula umwele duja anjana nguwa nonungu timwisha nguwa nonungu wema bahari ya zimba iza kusitazjiri huu uno hadiwa atakatoka kama ize pare za moroni zinti za juzi haraza azalata mnaipade wa pare hata basika rongwani mnaipade wa pare hata wa upoto hamuna mdumo henye ni wanduza fahari kama mundu eza hangu balaraha simwambia niko muda wabaki mshashi ngujo twangwe haujufumu wallahi alazim wabaki muda mshashi baki muda mshashi alisi uno dabala mazinda woyoji tijindo bi izaki uno na fahari ujuha yani utwangwe adini wandeka ukangawe na haki utambihe wandu waremao eza habari zahe wandu yani emapede wakoro mpira ngawe na haki utambihe bufahari ngawe na haki ulapize walo wandu wabosina mnaila harishawa habu hawandu ngaboja ngawe na haki uzambe haukango ujue shatonga na mamjo hutuni emnaso utukawoni sema na uwanewe mapete bufara haukaizo ngo izongo dhanu wanizo ngabo mwana nuhu Egypta ne reaso wakadona Egypti tutinie sonyo hutola shamdudu udaza ngamdwerejeza bano kumorwa ile ka emanafahari ya tambi hao bubalo wandu ware maoza habarza mipira ila badi ilande herimu yahe shakabati mndu
yacho babu habaga wandu warema zenongozila kabati shemana tambi handizo nokwende herimu yahe ngono ila herimu yahe ngono abanga ngai hutotozi bwi ukanga wandu wajuhanga babu hao bahari jao lazima uwane utambihe hakayo nde herimu yaho ngono ngevumbulwao ende herimu yaho ngevumbulwao lazima ihurwe utambihe amwitsaho banu mwishiye ushahidi huo Adani Paris amwitsaho okay bomzangalia mitsaho basa tinoyo banu mitsaho mwanzo ni mtineni mna songo mwishie zabari hindi fahari ya tambi hao wazirongozila zambao mnikidaki kansa he saheso yokwezi ويدير وجهه بصبر اوكي afeti fahari wala kana dehalio kana mnatobia Egypti manandar kana shama shawa komori katira kabusoma hula ende akavamana ndatsanga mapesa ya uka rido saidi lana somundo mkomori mana mkomori mnashioni kangena mahutaji yohe dila enze pamizahe kwa jashinda wa mbeshe ya mnamba hindu wale walapende ya kapezwa mana hapu wakana sekretari mwanamshe na wale mwanamshe ola kanda ina esikarja kaujua tao sikiora jarazi parisa rirohari anedera staki sha diriono kaula mwananyasi mkomori alafubala balangojo bala hata tabia bala hata infiraji tujua kaba haida faransa haziaze ngo hizo shabala ola bomze olo arabu akaudomo anja sababu ndeze ngo hizo bala infiraji bala urema tangu Egypti shamsujwa ba bala hende faransa iske hazizia iske nguzifani shabala ndrongonku ya hesafi bala infiraji urema alafu haja hari dhulumu ze mali hizo haja hadorenge mwanamshe watanda hammirisa walewa hammirisa Egypti hatefamia hewa ndawazijua yuika pro ikabaji roso afisha sima komoriera kaiho ndora kaushindari hundeze tartibu atarifanye islahiri ziteze heshihere mana homrani rakari kanda sina preskenda si wabambao lewa mana kandari kansi hakomite ya kibambao wanyondwa bambao wanonazonwa bambao wa hambu wa wale Afrika hanza wananyasi wa hema babu manwa jina watijue wale shabala hari dhulumu zemalizo hateje hunde leo kajaziliwa mwanamshe wanda hammirisa ta problemu nziro safinde za jiri za vili wale mfi
Faransa mana nsiho nsujua shaye amrejezo mbawi tena andwa ile wendo ka haki bo fahari ekaya lewe nungo tambiho wenungo zila za mbao za husu emachila kiasi utambihe kiasi utambihe nareshili okay afeti fahari wala kana dehaliyo kana mnatobia Egypti manandar kana shama shawa komori katira kabusoma hula ende akavamana ndatsanga mapesa ya uka rido saidi lana somundo mkomori mwana mkomori mnashioni kangena mahutaji yohe dila eze pamizahe kwa jashinda wa mreshe ya mnamba hindu wale walapende akavamana wakana sekretari mwanamshe na wale mwanamshe ola akanda ena esikarja kaujua tao sikiora jarazi parisa rirohari stakisha udiriono kala mwana nyasi mkomora la bala balango jo bala hata tabia bala hata infiraji tujua kaba haida Faransa haziaze ngo hizo shabala ola bomze ulo arabu akaudomo anza sababu ndeze ngo hizo bala infiraji bala urema tangu Egypt Parisa rirohari anedera stakisha udiriono kala mwana nyasi mkomora la bala balango jo bala hata tabia bala hata infiraji tujua kaba haida Faransa haziaze ngo hizo shabala ola bomze ulo arabu akaudomo anza sababu ndeze ngo hizo bala infiraji bala urema tangu Egypt shamsujwa baha bala hende Faransa iski hazizia iski nguzifani shabala ndrongonku ya hesafi bala infiraji urema alafu haja hari dhulumu ze mali hizo haja hadorenge mwanamshe watanda hammirisa walewa hammirisa Egypti hatefamia hewa ndawazijua yoika pro ikaba jiroso afisha sima komoriera kaiho ndora kaushindari hundeze tartiba tarifanye islahiri ziteze heshihere mana homrani rakari kanda sina preskenda si wabambao walewa mana mrani rakari ndari kansi hakomite ya kibambao wanyondo bambao wanonazonu wabambao wa hambu walewa lafurika hanza wana nyasi wa hema babu manwa jina watijue walewa shabala hari dhulumu ze malizo hateje hundele ukajaziliwa mwanamshe wanda hammirisa ta problemu nziro safende za jiri zabili wale mfiraji unga mina uyakini fo firaji kansujua bahalo Faransa mana nsiho nsujua shaye bala mru wa peusafi mfiraji safi